Uh-huh. Yeah. Crna kraljica, grička vještica, Ilica, harmica, pozoj u zdencu, Zdenac, manduševac, posud se drapće. Daj me za copraj, strašni zmaj u dubokom zdencu, sad su me prošli trnci od jeze. Ma to je bez veze. Pukni vrag, dam ti Medvedgrad. Na sleme, na sleme, na sleme, na sleme. Ilica, harmica, boronga i prečko, Remete, centar, Vrbani i Jarun, Zelenga i Podsused, Vrapće, Dubrava, Trešnjevka, Žitnjak i Trnje, Maksimir, Stenjevac, Črnomerec, Ilički plac, Sljeme, Šalata, centar, Ribnjak, Gradec i Kaptol, Mesnička, Vlaška, Krvavi most. Ilica, harmica, boronga i prečko, Remete, centar, Vrbani i Jarun, Zelenga i Podsused, Vrapće, Dubrava, Trešnjevka, Žitnjak i Trnje, Maksimir, Stenjevac, Črnomerec, Ilički plac, Sljeme, Šalata, centar, Ribnjak, Gradec i Kaptol, Mesnička, Vlaška, Krvavi most. Kuš buraz, a? Sve neka mega simpatična i mega zgodna i kreativna djeca u našoj emisiji. Dakle, spot je to i najava jednog kratkometražnog filma Potres i druge zagrebačke zgode. Taj je film snimljen i realiziran u sezoni 2021-2022 i to u produkciji umjetničke organizacije Bravo. Glavni glumci su učenici 5. razreda osnovne škole Bartola Kašića iz Zagreba, a autor teksta, producent, redatelj čitave priče, po potrebi glumac je Vinko Štefanac, mislim inače glumac, a ovdje po potrebi glumac. Dobro jutro. Dobro jutro. Jedan veliki pozdrav svima vama i svim gledateljima Hrvatske radiotelevizije. Onako ste nas lagano dok smo gledali spot informirali tko je sve radio na njemu, koje su bile lokacije, koje su bile dakle škole u filmu, pa evo možda sad za naše gledatelje cijela priča iz početka. Pa, dobro bi se bilo osvrnuti na ovu informaciju koju ste svi malo čas spomenuli. Dakle, 175 ili 176 obrazovno-odgojnih ustanova u Zagrebu je nastradalo u potresu. Dakle, tu su srednje škole, osnovne škole, vrtići. Međutim, 13 osnovnih škola je toliko oštećeno da njihovi učenici, nažalost, ne mogu pohađati nastavu u svojim školama. Oni pohađaju nastavu u zamjenskim školama, busovima idu tamo, konkretno recimo škola Petra Zrinskog koje se vidi tamo isto na tom videu, na 5 različitih lokacija pohađaju nastavu. Mi smo snimali ovaj filmić u jednoj školi koja nije oštećena u potresu, to je škola Bartola Kašića na Jarunu. Tamo smo radili sa 8 učenika 5. razreda koje je uvježbavao naš kolega glumac Krunoslav Klabučar iz Gradskog kazališta Trešnje. On je bio ono što se na engleskom kaže acting coach. Evo vidimo ga upravo Tako je. Snimatelj je bio Sergej Mikeli, naš kolega sa Akademije dramske umjetnosti. Cijelu glazbu za kratkometražni film radio je Mario Mirković, moj kolega sa klase s Akademije, a njegov sin Mislav Mirković je odtrepao ovaj spot koji smo gledali na samom početku. Dizajn lutkica je radila Kristina Štefanac, dizajn plakata je radila Irena Pejić, a cijelu priču je izmontirao Marino Habulan. Ne znam da li sam nekog zaboravio, ali bilo bi dobro se zahvaliti i svim nastavnicima škole Bartola Kašića, spremačicama, domarima, svi su nam lijepo izašli u susret i... Nekako ste odlučili pokazati, potres je od posljednjih godina obilježio Zagreb, ali nije potres jedino što čini Zagreb, to su brojne druge legende, priče. Apsolutno. I to jest glavna poruka. Dakle, kao što smo i mi u školi nekad učili i uči se dan danas, da je 1880. bio tako jedan veliki strašan potres u Zagrebu, da je mnogo Zagrebčana, nažalost, odselilo iz svog grada i otišli su negdje na područje Austrije, Slovenije, Karlovca, Kranja i tako dalje. Nažalost, ovdje imamo jednu sličnu situaciju kada su učenici, njih negdje otprilike 6,5 tisuća, negdje kažu 7 tisuća, dakle učenici 13 škola, zagrebačkih osnovnih škola su morali iseliti iz svojih škola. Mi se nadamo da će se oni vratiti, a ne kao i Zagrebčani koji neće se vratiti. Dakle, i ovaj najnoviji potres ćemo sasvim sigurno još dugo učiti u školama, još dugo ćemo u medijima svake godine ponavljati da se 2020.
22. ožujka dogodio strašan potres, onda je krajem te godine, 29. prosinca, još jedan onaj petrinjski potres dorušio ono što se porušilo u ovom prvom potresu. U svakom slučaju, uz to i ove legende iz Starog Zagreba, kako je nastao Zagreb, kako je Zagreb dobio ime, Crna kraljica na Merigradu, Grička vještica i tako dalje. Dakle, to su sve stvari koje ćemo i dalje učiti u školu. Dakle, ovo je poprilično jedna informacija koja će stajati uz bok svim ovim informacijama. Ovaj filmić o koji ste sad pogledali, najavni spot trailer, će biti prikazan u osnovnim školama grada Zagreba u sklopu izvan institucionalne nastave i onog kurikuluma gdje učenici od 1. do 4. razreda svakako idu u obilazak grada Zagreba. Ovo će pomoći nastavnicima da prije tog obilaska pokažu djeci taj film i onda na kraju sami na određenim građevinama u Zagrebu, dakle određenim znamenitostima, provjere da li su to stvarno istinite informacije iz ovog filma ili nisu. Jer smo neke informacije ovdje u ovom filmu namjerno naveli krivo. Tako da je to jedna vrsta igre gdje u jednom sklopu, ako sad traje 45 minuta, ovaj filmić traje 22 minute, zadnjih onih 15 minuta ćemo odigrati jedan brzinski kviz u svakoj školi o tome što smo naučili iz ovog filma o Zagrebu. Koliko je zgoda ukupno opisano u mislim da je 8 zgoda opisano u filmu. Neke koje dobro znamo, to su Manduševac i kako je nastao grad Zagreb, pa onda imamo i priču o Vraču. Sad, koja teorija je tu u pitanju? Ili Zagreb i Mando ili neka druga? Tako je, da. Mi imamo 3 teorije u ovom filmu. Imamo priču o Pozoju sa Markovog trga. Pozoj, inače su stari Zagrebčani zvali Zmaja. Pozoj, kao tamo je bio bunar, a unutra bio Zmaj. Priča o Gričkoj vještici, priča o Crnoj kraljici, priča o velikim požarima u Zagrebu koji su se dogodile. I naravno spomenuli smo i to kako su neka zagrebačka naselja i ulice dobile ime. Rekli ste da će film biti prikazan u ovoj van kurikuluma nastavi. Hoće li biti negdje i na YouTube kanalima? Trailer već jest tamo. Ovako, dobili smo potpise od svih roditelja da bismo slobodno mogli filmić pokazati i na društvenim mrežama, ali to još uvijek ne želimo. Prvenstveno ga želimo pokazati svim učenicima grada Zagreba. Da bi ga stavili na društvene mreže, proći će još neko vrijeme i za to ima vremena. Međutim, za sad smo na društvene mreže stavili samo ovaj video spot Zagreb Trep, koji smo isto tako htjeli približiti djeci. U životu sam puno predstava igrao za djecu i znam koliko je dobar song dobar u jednoj kazališnoj predstavi i u uopće jednom kratkom filmu. Tako smo napravili, recimo da smo ovo radili prije 20 godina, radili bismo sigurno neki trep. To jest, htio sam reći rep. Ali u novije vrijeme je popularniji trep. Dakle, nije tagada, nego je taka, ta. U svakom slučaju, pokušali smo na taj način približiti djeci uz neki novi glazbeni izričaj. Onda smo Mario i ja malo istraživali. Da, i njegov sin je to odtrepao na kraju. Mislim, čak i jako dobro. Jako dobro zvuči, da, i pogotovo ovo nabrajanje zagrebačkih kvartova za sve one koji možda ne znaju. Za neki mogu ga naučiti i čuti za njega u ovom spotu. Koliko je cijela priča nastajala? Pa sve skupo vjerojatno 3 godine. Prvo dok je nastao projekt, pa dok je nastao tekst, pa dok je ovoga... Znači ideja u naslovu nije bio potres, nego je potres došao sam po sebi, nažalost. Ne, na početku se to zvalo Tajanstvene priče iz Starog Zagreba. Zapravo najbolje to opisala kolegica Mirna Medaković, čiju smo rečenicu ukrali za film. Ona kaže, tajanstvene su to priče kakve su nam nekada pričale naše bake uz toplu vatru kamina u prohladnoj zimskoj noći. Tako je zapravo počinjala ta priča. Ja sam tu rečenicu odmah ukrao, naravno uz njeno dopuštenje. I razradili smo priču i dodali smo i taj moment potresa, jer su stvarno u to vrijeme učenici krenuli u te neke zamjenske škole. U mom kvartu, škola Petra Zrinskog, svaki dan je gledam koliko je još uvijek razrušena i to smo sve snimili. Nismo naravno mogli snimiti sve stvari, nismo imali ni toliki budžet. Ali u svakom slučaju sredstva smo dobili na natječaju Gradskog ureda za kulturu, za potrebe kulture grada Zagreba. Koji je u krajnjoj liniji partner na projektu i su potpisnici. Tako, i zahvaljujem im na tome. Dakle, nikoga ne prozivamo u ovom filmu, nego jednostavno zapravo želimo da samo naši učenici što prije krenu u svoje škole, u svoje klupe, u svoje razrede. Ali na neki način prozivate sve ove mlade kreativce da se uključe u ovakve i slične projekte i da naprave možda neku sličnu priču. Apsolutno. Moram reći da su ovi naši mladi glumci jako uživali na ovom našem projektu, da su uživali na dramskoj radionici koju smo imali, ali smo imali i poteškoće. Naravno, desila nam se korona, pa smo morali sve to raditi uz maske, pa je bila nemogućnost ulaska u škole, COVID potvrde, pa se onda gotovo svaki član tima razbolio barem jedanput, pa
svašta nešto. U svakom slučaju, u sve to smo uspjeli skombinirati i napraviti kratkometražni film. Gdje je volje, to je uglavnom i načina, volje je bez sumnje bilo, realizaciju vidimo. Ovo za stavljanje filma na društvene mreže pitala sam vas malo iz osobnih razloga, svi bi ga mi rado pogledali, ali bit će vremena i za to, neka sad uživaju u osnovnoškolci, pa ćemo doći i mi na red, moramo se strpiti. No, do sada možete pogledati jedan drugi kratkometražni film koji smo radili prošle godine za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola, zove se Pisma majci. On je već selektiran u 10 svjetskih festivala i on još uvijek putuje i uopće nemoguće da se tako nešto dogodilo. Pa ćemo se onda strpiti dok i ovaj ne bude na YouTube-u. Vinko, hvala vam lijepa na dolasku emisiju i svaka čast na ovom prekrasnom filmiću i još jednoj priči o gradu Zagrebu. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Došli smo do kraja još jedne emisije Dobro jutro Hrvatske. Naravno, susret novi najavljujemo već za sutra od 9:30. Od 6:30. Bilo bi lijepo od 9:30. Da. Od 6:30, naravno. Bilo bi zgodno da se svi možemo na radni dan probuditi u 9:30 i hvala ti na tim željama. Sad će godišnji. Gelato Sisters je pjesma dana. Uživajte i doviđenja. Doviđenja. Od 6:30. 6:30. 6:30.